السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مي أرانتنا أكما أركاجر تنخنتي كارتادان أكاتا لفتلين إسني قلتوتي لولا خنا وجه ولا إسنها برسيسو إرجان ونجي مي أكيسان نماغل تنخنتي إسني هاغلشو لفتي كارتادا غزان كنو أدي مسمرة أدي بهرا وجه ولا دابتو فيسن أجر تنخنا جم وليك الله جم جديد تفردار أخنا لفتي مسمري أدين بحر الراخي أكتت ألبه خني بيت حانون خرا مقبيا يواو سينسا بيت حانون جانيني أسين أول سينان خرا شمالاتي خرقنا مانتنا بكي وراني إسرائيل قوبتس أسي بيت حانون بكجان قناة راخا أسي هنگا ولكاتناتي كيلومتر لما يواو كيلومتر سدي بكي أمان تنا أركا جرتن خون بكيني أدين أغواني كجارما جرتو خون إيريز جانين مسمري مغاريس نخوني دانغا جرى لمان جدوتي إيريزي في أسجدون كيلومتر تكتوكا شني إيريزون أمان تنا بكاما سركليسان كان بيقودو أكا بيجا إسرائيليتي هم نجبدون كيسا جرتو رأي لفتي أما إني تسركلي قد ديمتون تمالي بكا دوا أويروتا غندسين وداف كيلومتر تكافي أكاس ديمو قبدا دانغا إسرائيلي رانغا غنداتي تيجور bakka taankileen akkana akkisan itti ammaan tana samaayiin isin argaa jirtan kun taankiin akka dhawaa turte torban kana Beetlaham kanaani gasseenuudhaafi daangaa kanarraahi akkana gattumaa turan jechuudha waraanni Israa'elii Ereezi qubsumti isaanii guddoon Ereez bakka ja'an bakka nama isin garsu kana qubatanii jarri khaanis asii ol tumaa jechuudha warri Hamaasilleen kun akka ammaan tana madaamaan jirtu kanatti humni isaanii guddoon jiddugalli Ereez bakka inni qubantu tana bakka kaambii tana asirraahi waraana gaffi'an jechuudha bakka tana namoota jajjabaa jira diinati jajjabaa jira namoota isaan asit dhoysan hoggansi jajjabaan dheengadda guyyaa Oktoobar 7 Israa'el duraa du'e himame sun bakka tanatti qaxxitaa waraanni ol seenee isa dhufe achi dhufe jechuudha bakka tana dhufeeti asitti balleessee takka Ereez waraanni guddaa waan jiru jecha waraanni Israa'el qabdu guddaan amma eessa jira Ereez kana jira nam tokko illee dafaree bakka sanitti ol hin seenu arra taariikhni dalagamne wanni addaa wanni Hamaas daleede daangaa kana dabranii kun akkama agartan kanatti Ereez dhaqan jarru kun lafa jalaan dhaqemoo gubbumaani waraana kana ichi dhiibee ilaa bakka sanii gaheen ganaadha adda bahuu ta'isi Ereez malee bakki isaan amma dura sesseenan erga lolli eegalee guyyaa 22 kana keessatti ni jirti kunoo xarafa baharaa sanirra laal bahararraan akkasitti seenanii yeroo hedduu deddeebi'anii bakka tana ol seenanii jiranii garuummoo Ereez jechuun bakka khaxari hedduu bakka khaxari bakka dhaqanii seenuun hedduu nama dhibdu ammoo arraan tana seenanii jiran waraanni dhaqaniiti achi gahanii as deebi'anii waraanni Israa'el unu akkama taankiin mul'attu kanatti achi gadhawaa kunilleen asii ol dhawaa jidduu tana ture lolli guddaan amma nuti haasawaa jirtu addunyaa raasu itti kun naannoo tanatti jechuudha daangaa kana gubbatti jechuudha so wanni amma information isaan achi dhaquu saniin bahu taa'u ganaadha himama isaan gize video gadhiisan warri Gazaadha addanuu baha Ereez kana jechuun laala akkamaan tana inni nu garsiisu kanatti waraanni akkitti qubate waraanni namkum dhibba meeqa kajaan kuni harki guddaan bakka tana qubate jechuudha daangaa kana bakka xiqqoo san qofa odon taane huno bakka amma sararriin kuni waraana guutee jira taankii fi waan adda addaa akkanatti guutee jira jechuudha akkamma inni isin agarsiisu kanatti garuu akkamitti dhaqaniin wama nama ajaa'ibsiisu ولين إن شاء الله وقيسان فيديو باسن لا تستطيع كتائب القسام اليوم الوصول إلى إيرز رغم كل هذه التحصينات الإسرائيلية في هذه النقطة.